كساكي طيبت أبدا محمد ميو خوش من تماشافان وبينارمي عزيز تماشافان هجا بأودا كهف باش دنافرا هي بيجي قصدي وهزن أولكاريا هندريندا بناوي أوبراسيون دومدار كو لكامبا هول وغندواري وي هاتبو دسبكرن نهاجي ببشهاد يمين يا في أوبراسيوني أم بورنا بينارن هجا وناغا دسبكي أوبراسيوني غندواري هول هاتا باقشكرن دقناغا يمين داجي كامبا هول وبالطايبتي مالباطي تشاتين داعشي نها أوبراسيون لدوام دكا بينارو تماشافان هجا أمي بهفرة بشرفانا را در باسی نوا و اپراسیونی ببین و اپراسیونی جنیز و بواره پاروکن. بله بینرو تماشاوان هجا یک ج قردنه اپراسیون اولهیا دومدار برزکانی احمد نهال گلمنه ام هناك هورگلی و اپراسیون جنیز و جبرز ناس بکن دست بک برز کانیج با آدم باش جبا اپراسیون آواجی سرکفتن دخوازن ام هناك هورگلی و اپراسیون جنیز و شت ناس بکن شوی رو دروجا چهارمین ده بشه مالباطی چتین داشه ده دوام دکه. وکن زانن ما چهارنام اپراسیون ما دست بکری اپراسیون اولکاره دومدار بو چاروش دوام کرد دروج دروای قامپه گندوارن هوله علی باشور و گندوار هوله علی باکر و حتی خطا سیاسی و حتی جزعه هدف مجوی اپراسیونی ابو که هم تهدید داوی لسر مهبون هناك جان داعش هناك كوالي مشهد خصن ساري مشهوتاندن هروا لغم دانين وخاصن كو تبلهويل في منطقة شبكن هناك شرط ظرفين قشتي كو هنا داعش تخاذ استفادة جبكي وندخل آوا بكي سرفي أساسي ماجي بريارة ويدو كو هم أوبراسيون قدس بكن دروجان ما دروا أوبراسيون كر دروا ده نزيك تشل كسي حتى نهاتن قرتن ايكو شبهلين ويكو آلكاري داعش كرنا هر وها نزيك تشل بجسي رح يجمع قرت افجد تي خويا كرنكو داعش حركتك الآلان پیش خستیه ام جوک هیزا سوریه دموکراتیک ام خازن پیشاوی بگرن جبر کو ام پیشاوی نگرن جبو منطقه و جبو حمو پیکاتین باکر رجلا سوریه و تهدید بی بله بس کنی از ورده وی بپرسیم گلام تکارم ببیجن کو اف شانه چتین داعش جیریش لسر هرمی سود وردگرن و دکفنا نواله فوت بگرین راست ناد منطقه ما حمیش کی دناو شرده ابجی جوای استفاده کن و واجي براني دي آلي دي رزوري دي شيشة حتى دي شي جزعة حتى الحميس في خطة يعني خطة حدودي ده حركات زيادة شدبي وزات إنه برسونا مجمل لخطة حدودي درب مدرس بيكر بشتي دروجان جم إيرو دروجان جم نوا قامبية دكن بشي مهاجرات يعني بشي أجنبيان دوي ده كده جم هناك أشبالي خليفي هناك جنين أميري داعش ما قرتن بوان اللي كولين دكن حتى ناجي افناجي جبو ما خطرترن باش داعش جبركو افنا زاروكن داعش پرورده دكن لسر فكرو ايديولوجيا داعش ابجي جبو ما خطرن وكي بناوي اشبال خليفه ونات وكي جروب بريا قاچاقشيان درون درو ودبن جروبين چتا وابناجي بگورینم تا قوزجي دكن از في برسبك من في درباره ده يعني دما كو امجي بشروان را در باسبون هن الاوين دستيون ده كوك تشيك بكارتانين انجي پرورده سر ديتن مروفت كره بيجا كو ايدي و جيهان بنفشك انو يداعش را روبرو بمن ايدي افزاروك لسر فكره تندرو يا داعش مازن دبر راس ذاتن يكج مشكلين مي مازن قامبي يعني قامبا هولت هيبت باش مهاجرات افا افزاروك انكو بتشوكي مازن دبن لسر دست جني امير داعش مازن دبن بتشكي تشكانج وار تشدكن پرورده دكن ولسر فكر ايديولوجيا داعش مازن دبن وناجي جبو مخ جبو ماجي جبو دنيا حمو خطرن بأبجي بناوي أشبال خليفة هنا دما كمازن دبن 15 سالي ذات وانا درفينن دبن درفا أبجي وكو فضائي يعني وكو فضائيين داعش تين ناسكرن أبناج بو ما جبو جهاني حمو خطرن وإيروجي مدي ساديتن هناك إنسان هبون أشبال خليفة نخاصن خاطستي خاص خواشيرن بن عردة خواشيرن نفقاتي وان نجي وخاطي واشيرن مهيرو ديتن
خاطی دعوت شیرین دما اپراسیون امن کامانه ببینید به خوات شیر اونا سبب چی سبب کو اپراسیون خلاص پیشون دا بخوازن در کون در و هر تبری گروپین داعش ببن و وکو اشبالی خلیفه به نام داعش تا جی خواب بگرن و داعشی دخوازه وی قامپه وکو جی کو عسكر چیکرن جبو خو اساس بگیری و اوج جنی خو يعني جني داعشي بيشي بالرياض بن وبيراد بن. بله برسكاني جالك سباس هرو هاج بو اوبراسيون واجي سر كفتن تخاص. كابتن سباس. بله بینرو تماشاوان هجاش خوا هزن اولکاریا هندریجی پیشنگتیا و اپراسیونی کرن نهاج یک جشروانی کو ده هزا اپراسیونی تایبات یا ناسایشه ده جهدگره لگل منه ام هنکی هرگلیه و اپراسیونی هروها وک اسایش رولوان دنوا و اپراسیون ده جن ناس بکن بله دست بکیش با دنباش جبا اپراسیون واجی سرکفتن دخوازن ام هنکی هرگلیه و اپراسیون بشکلی چاوچو تبلیبونا اسایش جرا بتایبتی جن بشکلی بو ام هنکی برفرایش تناس بکن الجندي هو لها تشيكرن قدر 4 روزا ما دست اوبراسيون خكريه بيشتي جندي هولي ما درباسي باجار هولي بون ملوجي قدر روجك ما بردوام كرما اوبراسيون خدر دست بيكر ام درباسي قامبا هولي بن هر كس ناس قامبا هولي قامبا كي وقت بيجي قامبا كي داعش بهر زماني هنريفي قامبا دي ام بيجن جي كاسين سوري بقري دركب حطا عراقي دركب حطا ام بيجن حطا دولة درفي دوی قامپی جیان دیکن مگو که هزن اولکاریا هندری مگو امی لیور حمله که دست پی بکنش برگو بریاد ما که بلکه حوال شوپان دنسی حوال سروری که نبره هولی و شد دادی گیان اصلا شهادتش برگو گو خلایا ین هندر و هندر الهدور ابدکن تنسيقي تاكيلي وان بهفدور هنري قامبي ده هم درفي قامبي دريكا تليفون دين براني خو ام دريكا تليفوني ام بنشك دريكا مهربه دي ام بيجن وكي ميتي تركا تن شغلاندن هم بيجن جي آلين دولتا ترك اف دسي خدا بيجن قامبا هولي هم جي ام بيجن كاسين تشاتين ام بيجن كاسين خلاي رازاي هي خلاي نايمين در فجي دسي خدا في قامبيت هي دور هفدور تنسيق ديكن خازن تبلي هبيكي نابرا ديخ ناب ملات بترسين انها هركز بيجي قامبا هولق بمباكه راسي بمباكه اما هذه ما مقبجن طيبات هذه جن بالفر كارتكن هذه جن جبرجو براني خو جن الفردانه هم شريعه طوان اسلامي ده غوري تناسكرن جرك جن بوارافك براني خو ام بيجن اصايش يا بيجي هذين ام بيجن اداره مدنيه بوان اريكاردبن بله اما گلک سپاس کنج با اپراسیون واجی سر کفتن صاحبی سپاس سر بله بینارو تماشاوان عزیز دوسیا خود بشروانان را ما او اپراسیون جنیز و شوپاند و بوره پروکر دوان کلیه کوامی خاطر جی بخوازن کوامی دوسیا خو بتاوی بکن وکا کل پشت مجی دیار کرن کو حیا واکلیان هیزن اولکاریا هندرین شروان قصدی و یپجی دناو لفوتف گردنه او و اپراسیونی بردوام دکن جو خو لگوری آلیم پیوندیدار دو اپراسیونی ده بقونه غویا یکمین و یادو یمین گلک شانه چتین داعشی کتنه شروانان هروها آلامین لشگری کوان و زاروک وانج کل سر پرورده دیدن کتنه دست شروانان به ریوبری اپراسیون و به شروانان را ما او اپراسیون به هرگلیه و اینیز بواره پروکرن امی خاطر بخوازن حیادوس یکیدن هر شابن